UMLA ka Mausanram constituency uba HM Siyangpiliang. Haka arpa hunro tarik na itong arajar arpuar. Ulay alami kinungkit kam sinong jong artili kisnong. Kibadon hakaput Bangladesh. Banyakandu iuba brolding nungsij. Menteri Katanat Water Resources. Ban panjing Arab. Banyada nakajing syaklong hakawa umngi. Ki artili kisnong ki balasyak kata nakajing syaklong hakawa umngi. Ki kentub ikisnong lalpani badangar dob. Hakaba kite ki artili kisnong kidon mentah padang kajing syong seir. Habay keren berkinong tok kubor uba HM Siyangpiliang ulay tu bamau kumbu MLA katany. Haringkat kinoy alam sinong kila kerpat yu menteri ban ayon okloy kilat jiada ya kite ki artili kisnong. Badia turu manakaliang katanat kalamang siklur sanlak tingka kajinglut banyada ya kite ki artili kisnong. Barhakasan tarik nailar menteri unyarhi dalade banlejpe ya kajinglong jingman jong kite ki artili kisnong. Dangsian uba HM Siyangpiliang haringkat ki officer kila lej banjurip ya kite ki artili kisnong. Barlap bakila syak takjur hakabaki pankana kisem senyang kasurok kila syarat no haka bar kidan hadu saup hotuli kiying kibadan marjan berkatikawa kibadan hapdeng kajingma di madasi ngilayo ban ya kendo ya minister iba brol iba dipet ya ka water resources department kejingwan jongi kadon kadau ba how to slap bajur how na jun kani gawa ungi kebayat na khap jong ka sinong dangar lalpani dangar dok telapon julor ya kiyeng kisem bat kelarat ro ya kekendo ya kisnong thau kibadon ha khap jong kani gawa idon hangni atli kisnong lalpani bat naka dok idon kini kinong kisnong kibangalawan yelam lang nasi dekat bagi rang basnong jo lalpani rang basnong jo ngadom bat sinilawan ban pensngo home minister bangi don kam ban moromat ban penbaha bat ban yada na ka jingjulor jom kanigawa yakni kisnong artili ladapi lek ban pet chate pinui dekik man jong ba tang hapo sitayo baslap jur manakani hubunai jun kani gawa umni labam kumbalai spak mikar na tai nakalitiya jongka wa bro sikata labam lai spak mikar sepo bat kelarat lut ya kijing tung jingka bat kumju kelarat ya ke surok jong ke border kelarat ya ke sentry post jong ki BSF bat kumju ya ki semsnian ya ki jaka syong jong ki beliau ya kajing julor kalong kabajur hadu tak bat hadu mentah ini kinong syong ki patio ya kan ono la compensation na kriang ke komen kajingwan mentasi bani kendo you minister in charge water resources kalong ban dawa ya ka protection na kan ya dawa bat di minister ilong ba ngidon kam mangin le marmar ya ni kam bat santarik jong bunai August ilabu ya kasi ba inwan pe hi dalade ban jurip ya kane kajing punjulor jong ni kawa bat inwan elam de atat ya chief engineer bat kiwing ni tosa tenginget ba ke sokar kan simkhia ya ni kam ban ai kajing yada na kajing punjulor jong ni kawa bat ban yada ya kiti gilong yeng kibadon harurwa kumbang ilade le eka sarbe palat laipo saputuli kiyeng kidon harutwa kibadon hakajingma ba hakano no pon lada niyo yu slap bakhamne kumba laisi sausi kani kawa kan sapam biang ya kani kakhndo kibadon hakini kisnong bat kita ki laipo saputuli kiyeng lese kinjat bat kin chap pra hakni kawa dinamar kata ni labu yang ini kecil kepan kebakerpang home minister but ni snow now superintendent engineer bawang ba kiladep sinai ke estimate yang tentang ni kekam kebakoi hadu siklor sanla pengingai baka sarkar kan sa sanction ya kan ke pisah ke siklor sanla but I ke immediate repair and immediate protection ya kini kisnong berat